Dobar dan, ja sam Aleksandar Kostić i dolazim iz Niša. Sa mnom je i moj prijatelj i kolega Miroslav Trajković, također iz Niša. Nas dvojica smo realizovali ovaj projekat počev od same ideje do krajnjih unikatno izrađenih ručno naočara, okvira za naočare. Sve je počelo kao jednostavan eksperiment sa prirodom. Od samog starta vođeni smo željom da napravimo nešto unikatno. Cilj nam je bio napraviti proizvod koji ističe individualnost i koji ističe, totalno sam sad, koji ističe individualnost i unikatnost koju možete naći samo u prirodi. Tokom eksperimentisanja došli smo do univerzalne tehnologije izrade, odnosno multi-layer click tehnologije, takozvane. Naše naočare su izrađene od unikatnog drveta abonos ili boguak, koje je u koritima naših reka odležalo od nekoliko stotina do nekoliko hiljada godina. Također, pred vama je i unikatna serija od prirodne smole pomešane sa prirodnim materijalima, širokim spektrom prirodnih materijala iz naše okoline, kao što su grančice, šišarke, perje i slični proizvodi. Naše naočare su premazane kompletno sa prirodnim pčelinjim voskom i mešavinom prirodnog voska i maslinovog ulja, što naš proizvod svrstava u 100% prirodni proizvod. Unikatnost, jedinstvena tehnologija izrade, udobnost, poklanjanje pažnje na detalje, jedinstven proizvod u svetu, jednom rečju ludilo.